Kani kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ke Dorbar kur jong ke kur Ryntathiang. Haka katsan terik urisau arajar arpau. Kala Pynkup Burom ya ki kenhon baper jong ke jela. Kiba ye ke Bynta. Kaba hakmat ban Jingïakhun persya ye ke jing sapriang jong uknyang jingpang corona haka jela barok kawai. Kani ke jingle Burom jong ke Dorbar kur Ryntathiang kabala long haka hall trekam jong presiden ke kur hapun thorba shlong. Kala longru kum Bynta ka jingken ma Burom ya ka jingklatno jong u Dr. John Sailo Ryntathiang ubalong unong song snong jong ka jela ubala du no yala ka jingim hadin ba ulaya bit ya ka jingpang covid khat khandai. Ka jing Pynkup Burom ya ki kinhon baper kala long haka Bethany Hospital syaka Balang Presbyterian Riat Samtia bat ya u Reverend Lindans im ya u rangba snong jong ka Nongrim Hills ya ki nong yalam ka Sinjuk ki nong Sinshar snong bat ya ki nong trei jong ka Shillong Municipal Board ya ki dikon jong ka State Rescue Disaster Force ya u nong nya jong ka Kalipo Shilom u Jesse Duri bat kiway. Narasnomu sisya ya ka kurun latihan. Henry kum kini kinong kit nong ba ya ka kam snong kam thao. Kam tham ha kum kani ka saw ka sai. Ka ba kani ka klam. Kawan ha kani ka ri jogi. Ngimsim mi chakman. Panyo ya kanu ka Burom, panyo ya kanu ka recognition. Henry ka jimi chakmat ka long ban kner kiti banyarap ni kong ka sarkar hapding jong ka jingile ka jong ka wa ong ka sarkar ka bomot ka kentuk nado ka administration ki health department law and order bat ki bat ki wadi kana ka jong ka ni mi syakmat bat ngilen ladi na kamta kata ka kam ban ai ka kiti ka man ka kiti ka dia akan mau syapang ni lead Dr. John Sailo Ryntathiang aka apply kare insurance tang lockdown nila day bandon ke jingala pat shwa ka ha la ngamakla de aka ne lai kare jong nai mas mga mai pa dibet niya don ha po kaye ge jong I doktor bat niya don mani khana ha ji sha sakli ki kam bat ni pai ha bat khadu banyak tren halo kani ke COVID-19 pada umil romba ubawan rah ningkong ban ketik hati jingut jing berkat ke joni ban ong badeng ngatrai ni dan kam mendan ya ke master plan kumno bangin takel lagi kumno bangin le laga kani ke COVID-19 ke pai hang ne poka jela kani ke ri ke joni kata ka piar ke jingut jing berkat ke joma play ai ita jabi baret ban penhe kita jabi ban berkat sisya ngimtit nakalian ka state government katno kalalong prepared nakalian ka health department ne nakalian ka disaster management department ngimtit ita henry hadin ba doktor ilabret ita ya pasyat ita jing ajimut masmo kadai ka Bynta jongi ko kinong song ban prepared Teng layo banyak kena bat katu kat ni ki paranong ketkam bat melajir ki bakan sai ni snong bat ki bangai itu ki banu bandi syakmat ni aladan kumba nrumut ni ngaki tukhat executive committee jong Dorbar snong bat katu kat ni ki be ki ramba ki bamdan ru aga executive committee bangidai kejat bedre ko batip bre tiplai bat ngimdan hapdeng jungi kajat bedre di pantong bakidai kita IHS ki bangai bulai ngingai badon bulai ngidon hakiniam ki baper hak jingai ki baper henry ngingai badon bulai bat kadai katahi kadawa ba la pelong bat layalam ini kum kajat bedre bangin yo banai ke Burom ka bakhatlo yaitu lead Dr. John Sailo haka balang kejung ni hariat samtia
But what lading dan handi di Reverend Ia Tunsong, di pastor in charge kabalan kajumi. Henry nga ay kublay terpang ni ibat ia ka komti balang jong kabalang red samtiak. Batang hapo sikenta kila shime kara ban aya ke jaka. Ban kumbala ong bakrau. Ngajik sisa ngadang don kabalang red samtiak natang prabana ngadang transfer balang. But ki nga try kidai jing penyan kublay na silundan. But kapakong sama ia pi kung kaya kesan. Lalu ibu hakir nongway kadi kau tak consolation ia pi. Bala dajin bala syak batep kanongpo. Kalau kutang kapo kisau kedrok jong kejela kejungi. Kumjuru lara yot iban pendek hapo katai ka crematorium jong government. Kan long ke Jingïakhun Burom ini kum kejela borok kawai. Kaba majority naki nong song ha kejela kejungi. Ni kam yang tadi begini Kristen. Mereka dia jadi penyiar jom benasul dan boleh kalat kelenti, buat lembah ke belajar, buat gemla penpa yang semua kabar kerana pastor lenda, ibarat pendek yang service how to sini, hak kita nongway, buat tang hak ini jelas kejongi, mereka dari India baru kawai buat kalian saudara kepercayai kita kata. But ni kum kabalang ni hadir ni pendek ya katam. But kum kasunjuk kenal susah senong gapri neutral. Ni skau okadai katam beram kejongi. Berhangi ni sim okadai kelongkor bagi ide bamba ya kejai benre kasau kasian. Lapidon hakano kaniam kerukam. Kasunjuk kampai ya kata mar kasunjuk kamdon dekat Burom. Kano ka affiliation but kano ka political party support ka state tu ngiyang neutral but ngiyang padeng pamoto bat ka jingtu jang ka sunjo kadai bat kner kiti ka mon ka kiti ka dian ban yarap yiti para preu haka saw ko sian haka di jella ka jumi kum ka bang dan kata kecingnya ngidei pedang ja kecingcang dan Burom kita ia lagi no cuaca. Berarti kan begini kita Burom baik mau play dari slay dari sambon ini kumpul dengan nyelam ini kembali sini Burom Jingïakhun kita buat kerpang semua kawan kemau dan ini kapalang keberbed nak play di balang kami asal. But kawai kalau chia tu ipi bakum kitrai hangai yejuang bah kapalang presiden riat setia kajian meni jom kapalang presiden riat setia kajian hak kerja kapan rung siapa dong tu setia bukan kawai ru kadong lagi kisah hangai ya sosial kat milak kan mau kapan sedang jadi kemudian dapat yang ini hak kantor suami itu sesuatu. Kadang-kadang kita mau jingkran yang lebih dengan pesan rebah, dengan akhlakmu, dengan pesan artis kan. Bagi pun kita tangkan kebangan tersedia. Milang kepada kita tahu bahawa kacau sebab enggak ia kita kata bahawa kita kebangan itu. Di kerana bah lembaga yang Jingïakhun hamdam mai reveta bat ai lapui ban beten ia kakpo jang bakor khar sai thiang ia kabala itu ia kabala tangjat ia kabala pani itu segi bor pada Bogor District Council Bumju bakata kakor kan roy kan pang kan namkral Cilong berjangkai di segi bantuan. Sedang kijing kemau, hafren jongi, habania shamlan, hagani
but